Mambo vipi watazamaji wa Education Movies. Kwa majina anaitwa Mto Alembe Rolex, le padre, âge adorable, l'homme qui a mis l'eau dans coco, l'attaquant des coins et de base, le grand styleur Abanga. Hayo ndo majina yangu. Nimesimama hapa kama CEO wa Education Movies Babondo Buffalo. Slogan inakuwa hakuna timu nyingine. Leo ni Sunday, tulikuwa location, na kama tulikuwa location tumeanza leo, na mashabiki walikuwa wanasema sana munapotea, lakini leo ndo tunaanza location. Kwa hiyo mukae vizuri, mambo itakuja vizuri na mutafurahia kama Education Movies. Asanteni gazi, tuko pamoja.